aua ni te tala ina si tamata. Ia manuia ma tau sia ma le aloina o ulua le tua. E ta maa ma le alo ma le nganga pa ia. Sila sila alo fa mai le li I a te ulua. Fatu tu muina ulua I le lofa tu noa. Male manuia fa le nganga ula. Ina ia fa pēo na ulua na nofu fa tasi le nei o langa. Mawai le ola e fa mawau. Pea mawai le ola ni. E tua Abraham moe le tua Isaako, le tua Iakopo. Le e whamanu ia mai a te laua nei, o au auna. Le e nunu mai le fua e maua mai ai le ola e whamau I ola loto. E ia whatatau le meona I mea umana te whaari mai e a whionga pa ia. Faamai nai lola ua ai ngā fōu I a Keriso Yesu, lo mātou whaura. Ie, Yesu si ka mai a te la ua mai le langi, whamanu ia mai a te la ua. Ke pēo na e lofa ia Abraham o Sara, whapea lam nama na e lofa ia au na ne. Na ia la ana pēo na lofi na ngalo, mai ola I pēa I la ua, whapaolo I a te la ua, ia tutumu le lofa tu noa e o I lunga, e whapamau. E ola o Yesu Keriso lo mātou li I ma lo mātou whaola. Amen. Ladies and gentlemen, I give you Mr. and Mrs. Tuitasi. I'm recording.
Okay, I'll meet you. Yeah, we're gonna exit out here. She's coming out? Yeah, she's coming out.